Ikaze kurowe tubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye mu makuru abagenda agezweho na byinshi bitandukanye tugenda tukugezaho kuri iyi YouTube channel ya Bwiza TV. Nibyo gaciro cyane kuri wakoze subscribe nawe utarayikora nakubwira nikora subscribe uzagenda ubana natwe mu makuru abagenda agezweho muri byinshi bivugwa mu Rwanda, mu karere, muri Afrika muri rusange ndetse no ku isi yose. By'umwihariko tujya tunabigusobanurira, by'umwihariko tukanabigusesengurira kugira ngo urusheho kubyumva no kubisobanukirwa muri rusange. By'umwihariko tujya tunakugezaho ibiganiro bicukumbuye kugira ngo urusheho kumenya biba byaragiye bihishwa kugira ngo narusheho kugenda usobanukirwa muri rusange. Muri akanya ndaje ngo tuganire ku nkuru ebyiri by'umwihariko iyo muri bihugu bibiri bituranye by'u Rwanda ari byo Uganda na Republika na Demokarasi ya Kongo. Aho ndi buhere muri Kongo aho ishyaka rya Kabira rya FCC ryaje gufata umwanzuro wo kwigumura kuri Felix Tshisekedi kubera umwanzuro Felix Tshisekedi yafashe uvuga ko utemeranywa n'iri shyaka cy'umwihariko y'ishyaka ritemeranywa n'uyu mwanzuro. Ni mu gihe Bobi Wine ari ku rutonde rw'abujuje ibisaga mu Rwanda na Museveni, benshi bahamya ko ari igitego cya mbere cy'umutwe Atsinze Museveni dore ko hagiye abamo byinshi bitandukanye ku buryo uyu mugabo atari bubashe kwiyamamaza muri iki gihugu cya Uganda, ariko akaba abashije kugera ku ntambwe ya mbere abashije gutera igana ku kuba yaba umukuru w'igihugu nka bimwe mu ntambwe yagiye aharanira kuba yagenda ahangana na Museveni, agenda anagaragaza ko Museveni arambiranye ku butegetsi ko akwiriye kuba yakwegura uyu mugabo Bobi Wine akaba yagenda amusimbura muri rusange. Ihuriro ry'amashyaka ya politiki ririmo irya Joseph Kabira FFCC Le Front Commune pour le Congo kuri wa 22 ukwakira 2020 byafashe umwanzuro wo kwigumura kuri Perezida Felix Tshisekedi uyobora Republika na Demokarasi ya Kongo RDC. Intandaro y'ibi byose nuko Perezida Tshisekedi aherutse kurahiza abacamanza, ihuriro rya FCC rivuga ko ritabizi, bityo kubarahiza bikaba byari binyuragije n'ibigenwa n'itegeko nshinga rya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko FCC ikomeza ibisobanura. Irahiza ry'abacamanza ryatumye abayobozi bakuru muri FCC baterana kuri uyu 22 ukwakira 2020 banzuye ko batiteguye gukorana n'abacamanza. Perezida Felix Tshisekedi yarahije mu buryo bunyuranyijemo nk'amategeko dore ko ari bo babivuga bahamya ko uburyo yabarahijemo bunyuranyije n'amategeko. Umwanzuro wafatiwe muri iyi nama werekeye abacamanza wasomye na Didas Pembe wagize uti uburyo bwo gushyiraho abacamanza ntibwahindutse kuva ishyirwaho ryabo ridakurikije itegeko hashingiwe ku itegeko nshinga. FCC ntabwo ibazi aba bacamanza ndetse nizita ku bikorwa bazakora. Uyu Didas Pembe yabitangaje ashimangira ko kuba aba bacamanza bashyizweho batarashyizweho hakurikijwe itegeko nshinga FCC itabazi ndetse itazita no ku bikorwa bazagenda bakora bitandukanye byaba mu bijyanye n'ibishyiraho amategeko dore ko abacamanza baca bakanashyiraho amategeko banaca imanza zitandukanye mu gihugu. FCC ikavuga ko bagiye mu buryo bunyuranyije n'amategeko bityo ko imyanzuro yabo bafata itazagera iyitaho by'umwihariko mu bikorwa bitandukanye bazagenda bakora. Ni mu gihe ubwo Perezida Felix Tshisekedi yafataga inshingano zo kuyobora Republika na Demokarasi ya Kongo ari RDC asimbuye Joseph Kabira bagiranye amasezerano ya politike yo gusaranganya imyanya y'ubuyobozi hagati ya FCC na Kashi ari ryo shaka rya Felix Tshisekedi ayoboye by'umwihariko anahagarariye yaje no gutuma atsinda akaba perezida w'igihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Haba mu nteko nshinga amategeko, haba muri guverinoma, haba mu butabera n'ahandi bakagenda bagabanya imyanya hagati y'aya mashyaka abiri. Gusa FCC muri iyi nama yakoze yavuze ko igikorwa cya Perezida Tshisekedi gishobora gutuma iri sezerano riseswa. Aya mahuriro yombi akabana nk'umugore n'umugabo batasezeranye kubana ari byo bita cohabitation nk'uko bagenda babisobanura. Bivuga ko
bitewe n'uyu mwanzuro Felix Tshisekedi yafashe ushobora gutuma aya mashaka abiri abana nk'umugore n'umugabo batesezanye aribyo bita cohabitation nk'uko bagenda babisobanura muri rusange. Ngibyo ibya Kabira na Tshisekedi, uyu ariwe usigaye uyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi ndetse na Kabira yasimbuye n'ishyaka rye bakaba batarimo barahuriza ku myanzuro Felix Tshisekedi yagiye afata, kandi nyamara baragiye bemeranya ko bazagenda bagabanya imyanya haba mu nteko inshinga amategeko, mu butabera ndetse no mu bindi bitandukanye by'inzego zitandukanye z'igihugu. Kaya mashyaka abiri yari kugenda asaranganya imyanya. Ni mu gihe ku rundi ruhande kuri uyu wa kane tariki ya 22 Ukwakira 2020 nibwo komisiyo y'amatora mu gihugu cya Uganda yakiriye ibyangombwa bya nyuma by'abakandida 19 bifuza kuzahatana umwanya w'umukuru w'iki gihugu muri Uganda mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2021. Umuyobozi wa komisiyo y'amatora muri Uganda Simon Byabakama yavuze ko urutonde rw'abantu 19 ruzanonosorwa kugeza ku ya 2 Ugushyingo 2020. Bimwe mu byangombwa bya nyuma batanze birimo n'imikono y'abashyigikiye by'umwihariko igenda ikusanywa mu gihugu henshi hatandukanye, bikagenda bakusanya imikono n'imwe mu mpamvu igenda ishingirwaho kugira ngo ube wahatana kuyobora igihugu cya Uganda. Tariki ya 3 n'iya 4 Ugushyingo iyi komisiyo izasohora urutonde rwa burundu abakandida bemerewe guhatana mu matora. Mu bakandida bahabwa amahirwe harimo Perezida Yoweri Kaguta Museveni usanzwe ayobora iki gihugu kuva mu mwaka wa 1986. Uyu nguyu akazaba ahagarariye ishyaka rya National Resistance Movement ariryo NRM. Ni mu gihe Robert Kyagulanyi uzwi cyane nka Bobi Wine uhagarariye ishyaka rya National Unity Platform NUP na Lieutenant General Henry Tumukunde wahoze ayobora Minisiteri y'Umutekano ya Uganda uziyamamaza nk'umukandida wigenga. N'aba bose bagiye bemererwa ndetse banatanze ibyangombwa bizanonosorwa bazashobora kuzavamo abazahangana na Museveni mu matora. Mu bandi barimo Patrick Oboyi Omuricha w'ishyaka rya Forum for Democratic Change FDC, Major General Mugisha Muntu wa Alliance for National Transformation, Charles Biwale w'ishyaka rya Ecological Party of Uganda APU. Ni mu gihe aba bose ni bamwe mu bagiye buzuza ibyangombwa bitandukanye mu bazitabira amatora, by'umwihariko bagashyikiriza komisiyo y'amatora mu gihugu cya Uganda izagenda ikayasuzuma ikaza guhitamo abakandida bazahatana na Museveni, by'umwihariko dore ko ari umwe mu bahabwa amahirwe ko ibyangombwa byo byuzuye kuva yatangira gufata ubutegetsi kuva mu mwaka wa 1986 ayoboye iki gihugu cya Uganda, nk'uko kuva na mbere yagiye ayobora by'umwihariko akagenda anatanga ibyangombwa bye bikagenda abyemerwa muri rusange. N'umuyobozi umaze igihe kuri ubu butegetsi bwa Uganda. Gusa Bobi Wine nk'umuntu wagiye ahangana cyane akanagenda avuga byinshi bitandukanye ku butegetsi bwa Museveni, akaza no gutangaza ko polisi yaje kumwiba ibyangombwa bye bijyanye nuko yari bubitange muri komisiyo y'amatora ngo azabashe kuba yakiyamamaza. Ni byinshi byagiye biba, ariko byaje kugera aho ngaho agenda yuzuza ibisabwa kugira ngo azahangane na Museveni n'abandi benshi batandukanye bazemererwa guhatana mu matora mu gihugu cya Uganda azaba muri Mutarama 2021. Ngayo nguko iby'amatora mu gihugu cya Uganda bikomeje gufata indi ntera, by'umwihariko aho komisiyo y'igihugu y'amatora igiye kwicara ikanononsora iby'abakandida bagiye batanga kugeza ubwo izatanga umwanzuro ku itariki ya 2 Ugushyingo y'abakandida baziyamariza kuba umukuru w'igihugu cya Uganda muri Mutarama 2021. Si inkuru gusa nakugejejeho, nkibutsa ko naje no kubwira ko no mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishyaka rya FCC rya Kabira wahoze ayobora iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ritanyuzwe n'imyanzuro Felix Tshisekedi, by'umwihariko aho gushyiraho abacamanza bivuga ko batakurikije itegeko nshinga muri rusange mu kuba Perezida Tshisekedi yabashyiraho, by'umwihariko rikanahamya ko ritazita ku bikorwa bazakora muri rusange. Ni mu gihe aya mashyaka yombi yabiri ku butegetsi rya Felix Tshisekedi n'irya FCC rya Kabira bari barameranyije yuko bazajya bagenda bagabana imyanya haba mu butabera, mu nteko inshinga amategeko ndetse no mu zindi nzego zitandukanye z'ubuyobozi. Ngibi byinshi ndabikubwiye ku makuru bagenda avugwa by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu gihugu cya Uganda. Nyuma yo kumva ibi byose ushobora kugira igitekerezo muri comment tukajya tunahana ibitekerezo by'umwihariko.
ndetse nawe ukibona iyi video bwa mbere ukaba utarakora subscribe, nakubwira ni kora subscribe uzagenda ubana natwe muri aya makuru menshi tugenda kugezaho, by'umwihariko twanya tunakubwira byinshi bitandukanye bigenda bigezweho, tukabigusobanurira tukabigusobanura ukabyumva kurushaho, ugenda urushaho no kubisobanukirwa muri rusange. Kangushimire wowe mwaye umwanya wawe kuva nahereye kugeza aho nsoreje ahangaha. Ni iby'agaciro kubana nawe umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye n'amakuru menshi tugenda kugezaho. Mukomeze mugubwe neza, muhahe muronke amahoro y'Imana abane namwe.